MPSC nalak chui tu emlal Manzualan report a theh lut to MPSC chui tu ka huat emlal Manzuala chuan nimin khan so ka report a theh luta voin khan report hi thunei to sanga kal sozel tu kan boipui me kani he thu hi april ni som panga chu nimina ti chuania report chu pe fela ni to ni he kan chhiak chun zo mangai MPSC hnuaya MCS combined competitive examination sang ni la sum ni pathum le nadang lak na thil fel lo omanga in mizor lai pol chuan MPSC chairman bang tu kan am phuta he thila hian tun thlani som panga le ni som paru khan MPSC na thokte pisa kai tur po an lo dang tua Mizoram Sarkar Vigilance Department chuan tun thlani som panga khan Mizoram Chief Secretary lo ni to le MPSC chairman po lo ni to Hmalam Manzuala chu he mi chungchang chui tur hian inquiry officer atan akwatani ni sarai chung chui zo man tura tidin ni sarai chung hian MPSC pisa po khagania Sarkar na be se huna chia nimin khan MPSC chui tu pu Hmalam Manzuala chu report hi a the ru tani taman tia khami thleng kha update ania he report the lu hian an enanga ti chuan thutluk nan siam chho tu nga ngai la a report zong te kan khabe be chak wiau mai theya ma se mi puina thutuk na lo siam to dur pokan ni chia lo chu wang chuan kam mu thei tura an tar lang khri lo ni na nga chu wang chuan thutuk nan siam huna enge ni ta le ti kha tlang zer alan tu ngai la chumi ma chuan lo lang hak lenga ani phunga chuan he thu hi alakal zela ni chuan thutluk nan siam anga engkim pe fel ani nuwa peni chuan hin thukal lam le holam a chui dan report te po kan la mu ve thei mai thei sin tiro olai helai hianin ram ri khar zo ko tharan an thlop lo hei hi a hlui deuh towa ma se a ron thak chhozel don o a chan chu tle ma a bul la thu bul lam pangkan lo friat lo ta ken india la myanmar kan kalpona khar tum na chu zo khota khotlang an thlop lo thun soya meni khata tonga thule omma asam rai fultan india la myanmar kan kalpona zo khotha trio le kharan tum na chu zo khotha khotlang chu an thlop lo thu soin ram ri khar he nei chona nei chun ati chiat vek thei thun soya mai pol zo na changin kan chiang na mun hi mai pol pe chania o mai pol zo na changin zo khotha wm president puram thau nga ka chuan india la myanmar in sumdon ton na hian zo khotha chiang tam do te e zon na in ngata sumdong piana ma bungolut la chuak thira in lo chu anin nga na berani thu soin lo nei tu kan zo khotha ka hen ram man nei lo wangin ram ri khar tum na hian an e zon na angong na sut don awangin ram ri khar tum na chu thlop lova bial tu mln hena malak pui tu kangen nan thlen to thon soya zo khuthak le myanmar lam khomoi te chu ko khat ang mai chiang za an mo mole cha khai po in ban ton an nia chiat ni that ni te po in leng po ton thiran ni wangin in kal po thelo tu ram ri khar chuan ni thin ko sak phunga ngong na satak anei thu asoya zo khuthak he tun dim huna chuan mizoram ma tlan tamna brazil mi ni mek buka a boi pui tu te chin chedanin mi sang sari velan chenga ral tlan te trampui na lu mu mal to lo wangin ral tlan te hi ni nei lo fa le dor ka ya an e chopan tapa ram ri khar hin ral tlan te thlenga hong thei to zia zo khuthak we me president chona soibok puan tongin mp in thana wanga ram ri khar nei nuwa vot thak zo tu april somni khan hon le ni ma se in thlan ma angin zalen technical po thei to ani lawa april somthum thlangin rok thil damlo na le zolai te bak roi kom thil nyang in kalpo thei ani to don lo in kalpo na leiba ka hian in kalpo na dangpo samrai fulen uluk takran veng zuya meni khada tong in ramboya in kalpo nei kha ani to don ani ran ti ani chu ania ama ko chu update te kan han en lenga helai hian samrai ful khan in rambo nai khotlang khoi tu te khan ko khom ta ni tiang alo ni tak sia chuan samrai ful ho tu te chu ministry of home affairs atanga thon huangin April sa chungin Myanmar le India ko la tuita daw ka samsuri pani chungin kalpo thei ania nga meni khata tongin in kalpo na zong kha ni don ti ram rin nai khotlang khoi tu te na khil ta ni nimin khan asamrai ful ho tu te hi asamrai ful kem dak lang tlang champaya ram ri dai do khuwa tlang sam zote ngur ron tlang le mun mel tha khotlang khoi tu te ba kha swm champai da champai south jet vc le champai not vc khoi tu te ko khomen an malak dan khong an filta ni chu asam rifle ho tu chuan ministry of home affairs atanga thon honga
MP in thlang vuak ve ta kan boi kha kan ni nuwa kan boi kha chun zom ani dan tu soin April ni thlan chu khongai na hun kalpui ani anga phalna lain ram panhei te mi te ram panhei mi te chu da kaw som soi panni ni thum chung an na cham thei do na enga ma haw sanna banga hun betuk chung ai rai cham tu te hian duty te phalna lang ma sok anga ya phalna lo te chung ai chon action la kan thung dol ni Assam Rifle ho to the Ministry of Home Affairs at Don Danin many khada tang chun champhai district chunga border ha to te chu kha kan don ti soin ha san na diam bi kai chun chin chen na fel tak na ning kalpo thai ani don thu soi ram kai kha champhai district chu to ngoi lo tol na sal tuk le Myanmar mi da sa in Mizoram kal tanga ngoi lo an tol na sak tuk dan cha na tu pakhat ni nan soi boka Assam Rifle ho to the chun MHA pa ka headquarters atanga thuan hmuangin liau thein an dik chun som don ti soin dan na phalom phur ani chuan zaidam le do da ngai nang am phur lo nei chuanin zaidam le to theita ka do ham thu kan me puite an nge na ni chu wang chuan khatia lo check chen pok ha mi puite khan lo ning lo tu kan te nei chu eng mo thuin mu fu do lo om pal theya chu tiang lo om nei point thom tholo zonga chin fel dan da phra tu kan khotlang phre tu te nge na meeting a kal singa pakhat chuan Ministry of Home Affairs malak na le dan atum dan thirin Myanmar la India in re na hi hung hi anai hle arin thu soin heti la hian sub headquarter we me champhai ho rel in khom chuan India la Myanmar kam ri hung ani lo tun tu in SOMA in malak ni setin an lo rel to boka hemi bozi dan tu hi me ni khat me ni lian soi ho don ani ram tian ni kam ri khak sun chang hi nia roi lo luang la ti vel hi ania nge mo an don ni chuan hi update ta be ani chu Myanmar la India kalpona hona niya kam ri kha kan ri don lo hon ti ta ni ton na ya Myanmar la India in kalpona kha chu kin khan zo ko tharin kalpona gate hon le ni ta me ni khata kam ri kha tum na chu sut le ri ni ta an ron ti ta ni pon tong en MP than bu be ta ven him na lama wang Myanmar la India in kalpona le zo ko thaka me chu kha kan ni ya in than zo in kalpona hon le ni thu ani nu hian amma nga jan le na in kalpo thai ni to lova jonglai le dam lo nan thila bak kalpo phal ni lo zui Ministry of Home Affairs atanga thuan hmuangin Assam Rifle ho tu da chuan ramoi nai khothan khan khotlang phoi tu da ko kho min ram ri he khaw chhan zom ni tu thu le April tha chungin da kaw som soi pani ai ri in kalpo thai do tu thu ten lo soi to wa mai ni khada tong chuan champhai district chunga border hat te khaw to ni thuan soi bok ani ramoi khaw to ma ko man no mek lai hian tu kin khan ramoi kalpo na le zo ko tha mi chu hon na nia mai bol thu don na ina soidan in ramoi kalpo na kha hi Ministry of Home Affairs atanga thumu anga hon le ania mai ni khada in kalpo na kha tum na po chu tun din huna dan chuan sut le bai ani ta ni Assam Rifle ho tu chuan mai bol zona chang in ramoi kha kan ina chan hi ramoi kal tanga roi tho tol a hluak awang le chin chianom lo wa kal tlan lu dan tam wang ni nan soya hun anga mati chung ramoi kha lai lo ni ma se to na chun bo ka pa ngai le to ni nan soi bok ani ramoi kha tum na hian champhai district chunga ramoi nai khwate ati mang ang le a zo ko tlang chuan ramoi kha chuan an ezon na ti to vek don awangin an thlop lo thun lo soi to bok ani hei ba ka hian champhai district chunga ramoi nai khotam tak chu trial lui be chana ezong an nia ramoi kha tum na le ramoi hung tum na hian ati gal khel le ni sub headquarter we me point India la Myanmar an reina chu hung ani lo na tu kam hal la kan lo rel to a bo si dan tu he me nikli a SCC na ngai tu do na MZP point ramoi kha chu than ti lo thu Assam Rifle ho tu ten lo so alo soi pui to bok ani ti khan ramoi kha tum wai chu chin fel le ani ta ani ti meng tu na tan chon khami jong khani se tuan me cheno Pawngsualtu kum som chung lum tang tu ngen ko ten na frame ti kan chiak le lo ka nge me cheno kum ting lo Pawngsualtu lal din sang chu kum som chung lum tang tu kan ko ten na frame champhai district fast track special court presiding officer judge ti sai ku chuan nimin khan me cheno kum ting lo Pawngsualtu boya lal din sang a zong te tui khuwa chu thiam lo chan tiang kum som chung lum tang to le chiang sing sang nga choi tu na frame aldin sang hian post ko ek noya thu buai pali onga awa hian thiam lo chan tir ania thu buai o zinga pani hi he post ko section som na noya hian ni in kumga chung tang tu khram ania section som pani na noi thu buai pakhat nei kum khat tang tu khram ne boka section pa ko thu buai pakhat nei lein ta hian kum som chung tang tu la chang sanga choi tu khram ani ta ani khram na hi awala kal tu ani angin poi khoya pu aldin sang hi kum som chung tang tu ka ti ani ta ni aldin sang ne poi so choi tu hi peta thelo ne chuan thani dang atan bel la don bok ne nan soya apoi khoi hun hi kum sang ne som pakhet nin kum sang ne som ni puthum khan thu boi hi zia lu chau ania
apoi khoi hun lai hi post ko exception pong hremna en non mani wangin kumsom chungtang tu ati nia hremna en non man ni se chuan kumsom ni thleng lungina khung ma hrem thei ani ani mo kumsom po tam pen mon khop mai tong tam viu nia kumsom chung chung til tam tak thleng man te chuan mani lo ka thil thleng MZP nam pa fa jong lai Pawngsualtu pu tan phu to hremna pe kan phu na ni MZP jina kon headquarter chuan tun hai champhai district a jong lai voi tam tak Pawngsualtu pu sai to na le afa pa wanal moi te chuan phuang am phu ang to hremna pe tu kan tu nei tu tan nge na ni Mizo jong lai po jina kon headquarter ai zol executive committee meeting voi zong som thum na chu vo in chun da som pani khan MZP conference hall a nei ania meeting hi MZP president pu HL thiang thiman kai huain chanchin thaklo lang champhai district an jong lai voi tam tak Pawngsual ni chu dung chet thla kan ti hleya poi khoi tu nia pu sai to na le fa pa wanal moi te chuan phuang to hremna pe tu kan tu nei tu ten nge na he thiang thil du am lo tak khun rai tak chung phre chualo ai chuak tu an jok ti tu nu chu MZP chuan an chuang tak zeta he tiang thil hi thleng non to lo se MZP chuan an du tian soi ni meeting chuan MZP in khom puilian assembly sang thela sum ni pali thleng dil no lut khang an ngai tua komin sang thela sum ni pali MZP assembly thleng tu kan MZP headquarter champhai nuai MZP bon tlang sam thlang ani meeting chuan MZP federal council sitting in alowel to phang te bo ji dan tu ngai tun rom han dan siam mek ani hei po hi thukal lai ni an tin ngai thutlung nan siam don ta kan ti ngai khrem nan pek don kan enanga ama so kha chu kha kum som ni thleng tang tu thei tu ngai kha kum som atla mana awan nei kho mai an ni ho hi chutle mena si kha zeu mai thei ole hei mai pol ti pe si klo le khre ngai lova beng war na ti te zalen ti te kan chiang mai pol ti page po hi lovat lo ula a page som da nei chutlem chuan hemi en ang vio tho mai he a phone vel hi te de la ka ko computer ka lan da nai chuan a he po hi athang lama chan chu beng war na le ti velat om lo kha om zeu he po hi a chiang tlak vio ti kha top kha na kan kon mangai